kit der fil der ger, an abord un radio, ba festival etrekeltig an orien, or blav spécial, brouiverzen. Salut à toutes, donnemat ban abaden chat der fil da ger, nizo djena da c'hwererhanter peta war c'hoaz, ba kres festival an Orion, an abadenman zo skrignet war un pem radio e Brezhoneg, Radio Kerne, Radio Kres Brez, Radio Naonet, Arvorig FM, Radio Broduenet a Radio Boa, hag zo a Radio Neve a Vreiz. Nizo iri ba espas solidaire gant ma chamaradet, Jeanne Chevrel, Yuna Kojan, Anton Burel, Maxime Craé, a Thibault Lecroix i filmo in abaden. Mon maderet? Ja. Ja, ma tre ganeoc'h. Dwelet peus zonerien traoù fesan der de noz? Ba, ar festival? Ja, julet Yuna. neus Lariti et Sal Carnot a vid ur fechnoz dans cette peus neus, ja. Made. A nizo kontant hiwe bout hiri gant diou plar hag zona hag gana, ban driad dixit. Salidar Steren Tosser, ja, a Morgan Grégory. Salut. Salidar. Mon maderet, hi? Ja, mon ramat. Ja, tranquillik. Tranquillet. Dwelet viet ben inoues der c'hwerer ba ke Breizh a ben tuchant e kontediam mior ziwar o strolat dro micro Maxime Craé. Chair d'or fil d'or gir, un abaden radio i festival Litrekeltek de vil treier neugen. De commence, vel bomde deskam djerioù neve. En enezen zo etre bro i verzan a bruskos, honvede manao. Agre yes zo ar manavek. Bet henora e fellet ed an telten en enezen hamon ba Norion war plasen ar broioù kelt evik desko hiror. Eili hag zo i chom an an aro depel hag i yer ketan, i yer vam zo ur yer hag an enezenman kontant vehen eskemin ebet derrière ganeoc'h. Demator? Demat. Braouet de glaouet. Dam de gonsunt am eus assemble, kontant vehen gouillet. Penañ jilarer demat de gomans tout? Moramai for good morning. Fastamai, good afternoon. So, Moramai is good morning. Fastamai, good afternoon. Moramai, mitiniad braoudor, a fastamai, a bet an derriad, quoi. A fesson moramai hag festamai. Did I say it right? Yeah, perfect. Can you say it again? Moramai, Fastamai. Spimus ima un dudi chilaoudor en abaden. I hanse had la rod ar undro kerevo fentuz ur wal un trao I compagnonner Ali. Eili, oh Ali. Bon, bon, men digariad meus udvart, mais sont on yeu vel a rakeneng brement d'ur ur micro. Aneuz, kontant vehen goyet penañ jilarer yermat. Do you understand yermat? Slantvai. Slantvai. Ah, slantvai. Oh, it looks a bit like slonjava. Yes, similar. Does you comprehend un dud a vroskos? Yeah, very similar. Some words slightly different, but if we go slowly enough, yes, we can talk in Scottish Gaelic and Irish Gaelic together from the same root. Per zo belaret get eili ima hag ur mem gouriat e djurianne neus moyans zo kons get un dut I gwezelek a vroiwe hon hag a vroskaz eo. Ma per zo sur wal pli just bras. Penañ jilarer trudjere a kenavo. Guramayad as himu. Goromayet hag himu. Drasene himu? Himu or slaniad. Slaniat. Slaniad, goodbye. Himu. Himu. Tulgare Guramayad. The Goromayet eili a himu. Himu. Ni hala lara goromaiet neuzen dan enora. A hui a mi de sonj peus deus ne bet djerioù peus klevet. Imu. Imu? Moramai. Moramai. Ja, imu zo tcheno, kenavo? Ja. Ja. C'est mieux de me changer. Petai Moramai. Demat, mitin mat, quoi. Ah ya, ok. Mitin mat. Weret déjà un drazet genar, Maxime? Pas, mais je suis jamais sklevet ur langage se, mais bon, on va le mat kani werzon. Ja. Mo me dis que t'as meut.
A ben e c'hwez vo klevet nabadenn divezat deus ur grounikenmañ a ni werenke c'hwez deus pez yez vo komzet. Joen vo ben a c'hwez. Bon, poene kojal gant ar zonerezet mam kouviot Jenib Hiri, sterentoser a Morgan Gregory, a Maxime peus nebet traoù de goulenn gante. Ya, déjà mare laret hor 8 ter ison, Claire Vipiel eus o genor eur, deidor asam, mais Claire Vipiel son a genor, penaos hor nem gavet de son a asam, ou ter. Koe debet ar strolad baroazon, er skolver oanem kejet gant Clairvy a Morgan. Ja, setu e musicologies Ya. a goudeze e plan supérieur. Studié dans neus ar zonerez en gounel assemblez. Ya, neus ur handoulenn un dra bennek, a zir Clairvy son a basson de tcheu gol, de tcheu do ben much mokour, penaos finella respond a beti. Non, ne ket boaziet de weloudze oa leurennou ar feznoz, a neuze oa interessant de... Ja, de glask... Ad kempena ar zonerez gant zon ar basson. Ja, zon ou nevez a gar bazon a zo nirvombard. Ben ar fin, neuze un tammix... Hanval. Anvel evel ar bombard. Ya. A bombard son a hi eur. Ya. Hira un del. Ya. Hag a imenita un tonje peus soenjet de sevel, de son ein. Don a reom tri lerioù disanvel, a neuhe oran ur meskach eus tri bedou, don oran stu Landernay. A Clairvy don eura eus Saint-Nazaire. Ya. A me eus bassin d'Arcachon. A neus un peushet un terroir hag eus o dor, pesort terroir a blujador. Imen ma ou pro, a imenita ou musique, benifin. Plij a radiom an historioù ave kontet zon erez damzonj e choazom dreze gant an historioù ave plijet ganom. Peushet un terroir a galon, peus son neut. Un terroir zonerez. Ya. Non, choisit don eus de laboratoire Brise à Bez. Ya, bez tonio stu ar gavoten pe tionio al mior stu Saint-Nazaire, stu Petra Ron Paludier, tre mosa? Bal Paludier, Bal Paludier. Bez an eus lout de hag neuze un tamm kichen, enfin, recreis. A Danseul Léon, neusen? Non, mais marteze vo gret. Ja, Ben nevet, c'hoant-mije, ya. Neusen huizovi ter sonerez, asam vetchet klevet na djule liez, penaos itet ben a gawit ou leh i bet der bautret. Mare laret zo boucha bautret di son a musique a govro. Penaos yen treug en treug sa. Kemer ramzer, ya de gavout en place a bez an eus velvoaz un tamm de bedor bremañ, mais diskussion ou gant tuzo o larout traovel brao maor a saigné braouye a ran nije komz just zon erez a pas eus fen pe image, gwesajou pe traovel ze ya. Tam il change un trait, mais boucha la bourse au war. Ya, kemer ramzer, ya. Darlot, juste awal, ni gonta ar nord, avec la cantreuve de change, ba. Puis zovi intermittent tezet? Ja. Ben nebeud vid Clairvy a vidon, mais Morgan... Ja. A donnerit ben a gawit deiev trawal a fechteu de son ein irvro, juste awal? Ja, souezus peguer moi qui
moi qu'ezonge vos traou et leis evelce, mais traou et leis vo. Ya. Bon, bah, bravo, que me William a dit ça avec dormir, il y a une intermittence. Juste, Yeah. voilà. Aliez, il a dit à Govro avec son nom, puis je me dis, bref. Ja, son est dans nos Normandie. Ar Breton, vimp ie bro Suisse. Ja, commencera de fouet en bro de von Kichen Breis quoi. Agi Narcachon, Dorche Warpet. Oh, Cool fait. ja. Merci Brasta. Neke dizor c'hwes natersaden, chomit genim pe mior zo a vo lahet bentuchon. Me poene bom chilo reportage peus gweit yuna diwar ben de a blei zon a rien. Veia cheti Caroline poiru vle, zo ge sonerion, ur sort. Bodadeg ur sonerion lida en anniversaire son ipad ur festival etrekeltiek, festival en Orient. Kar liammede istouer sonerion hag istouer ur fil. An dezablement un digare de sevel un diskouezadek a panel zo be staliet e palez rendal riau, palez de congrès. Et en Orient, a moyenne a vo len istouer sonerion ar ur paneliao sen. A mouilleur a ditero a vo roet d'ortu dir ben istouer ur vodadegman ge Didier Mercier a oui pen sonerion blead zo. Probably the best one, which I spoke about earlier, is Gwers Skolvan. En iniguela, fe marteze Gwers Skolvan, da stumet en nantekvet kanvet, a gembanet gant la ville marquée. Arpez a zo di c'hortoz a Suezus braz, a zo ar gerioù, en e unan hag ar pochou, ker kavet in bet ivez en ur penat skrivet er grenamzer e brogembre. Skrivet eo a bet ar penatse en trizek vet kanvet, marteze emañ kosor ar barzonek. Neu ir keresis. An aroz a zo an bet skolvan, ar memezan oreo. E ruet eo an istor da vreiz marteze deus brogembre. Pe marteze eo a azedija a dal ar pen komans en diouz evenadur. Right from the beginning in the two cultures. Neus e melara mima a tud brogembre a tud brer kendervet kelt, deus tag eo radug ed un dramant? Yes, I mean certainly the languages are. Ya, ar yezou a zo, surmal. Un tammig anik on davant varzu ar yezou. Peguir kem ar arz evenadurioù dre an diabarz. A wenet in gant sevenadurioù al ivez. Setu ne gav ket din emañ ret sonjal ar pez a zo ispicial er zevenadur breizat hag er zevenadur kemreat. A zo dre red deus kruichou kelt. O zevenadur dezo o deus. Trao invel a zo, trao disinvel ivez. Met dedenus eo dijolai an traose gant ur speret digor hag avechou e veler penonz emañ ar fossilioù se o ton hag un amzer dremenet kelt. A Celtic past or something. Merci Brasta yuna vite reportagement. Ha hui zo ichil au tchet de fil de djer, ba kres festival en Orient, donema dendro. Steren ser a Morgan Gregory, zon rezet, kon rezet, zo jenim yeri. Maxime Cray, peus trahal de goulen gante. Bah, ya, mais on a un down furious. Alors, oui, il y a de son un, tu chantes? Ya. A préparé peu un drabeneg spécial avec le festival ma. Ur plin. Plin, nave? Ja, cru dans nos plin neve, vos en êtes à quand on est. Ja, evit da ur vech kentan. Yep. On Ag- est. Hyper tachat ver klebet. Lara d'un tam. Allez, brudet d'un tam. Quand on entend. Non, de brudet de... ou concert de B2, Rimen, Petra. Ah, ja. Da 16h et qui est de la Bretagne. Non, mais ouais. De Huerer. Il y a grévé vrao ar bruderez gandom. Na de Huerer et qui de Bretagne, Lorraine Breiz, ya. Nous eo plin, nave, ou scoop. Il y a Plin, bevo Valpaludier, Scottish, bevo composition ou eus om trié, Tanio en Gonel. Ah, et je danse, mais son que n'a zo son
fest-noz et stum fest-noz. Ja, stum fest-noz, met bezon eus stum ie zonadek gant gwerzio ur gwerz hag ur c'homplint beskrive gant mignon Kevin Le Pennec, vid gent a bladen et mez d'amzon c'hwer mieux zo. C'hwer? Pem, ja. Ja, ne don gant on blanet newe vid prezenti d'an dud, kinik d'an dud zon erez a pez ve grit gagnon. Bravo. Kevin Le Pennec ur son ur telen? Ja. Ke maravinan zo ir vro. De tchot ar berchetan hor pepedet d'ur fil? Je? Ja, a vech et tan Non, un eilvech. Mais zo bet an ar bloa paset gant biziat, justement gant Kevin Le Pennec. Ja. Un duo, ouais? Ja, duo. Telen a telen? Telen a kan. Kan, telen a telen. A petra ur fil avet d'or? Ur fil zon dra peus frekant daout e hor bihan, pe on dra nave? Ba oe d'amzon vidon ba oe pemp e c'hwer bla et d'un amman vid velout mignonezet o zeni. Ja. Neue neke festival l'air man kresket mais l'air pas wan bihan mais Non, evit non ive ur place à rencontre. Leiz gant tudou distinvel gur bern traoù de wel a de chilaou. Il y a plus de keja gantu de Robert Anodegez gant son rien al ya. A tro peus peut an avitud a vrosko si wer zon pe pa war? Un tant much mais Pascal Non, pas vraiment. Bah gwellout de rump palisk ar mintinman. Ya. A gret neus ie un eskem vro ar bload 3 menet gant strolat an vet Aila. Strolat galicianek bezon eus tro de zeni assemblez ebro galicia c'hoant an ije o per traoie wal leurennou Breiz assemblez o ober zanio eus tu Breiz a zanio eus tu galicia gret e beze gant va mignon Elias Le Bot a neue vo at krouet an eskemze d'amzonj. Dortcho war bepedet da ortigera, pe... Non? Non, mais edom gant strolad al an vet neiz de Zeni et Tradfest et Santiago. Wow. Pas d'an an, amant emiz gore. An eus un penaos ben ambiance du penaos ur peut dijemeret ken dut? Braoutre, gret an eus anodegez gant tu dieuank enoie a zonet on eus ganto a ron nije ober krouidigez ganto evel on oa gret gant Aila mais gant astroladman quoi astrolad a zonvet de nigores sais-tu. A petra zo djuel kenor, son ein dirag ou nebedit tut, pe son ein dirag ou mariat tut? An daou d'amzonj. Ya, an daou. Ya, pezo startigen disanvel tre, mais plijera an daou den. Ya, dipon a m'ave par an prejou brao gant ar publik e mad, quoi. Ne ron ket force eus an niveren. Nan. Ya, sur wallon diference, itre ou fechnoz hag ou concert, quoi. Ou concert, mar zo a rever l'air, mar zo
leuren cheret puis ama digour de ran dud zo une différence de sur le. Il y a un énergie zo disanvel. Mais puis je dois radium. Bah merci d'outi vous répondez de goulenev. Merci Brazil. Merci Brazil. Ja, merci Brastar a ben tuchant nezen. Chair d'or fil d'or gear, un abaden radio i festival litrekeltek de vil treiarnegen. No rede bro iwerzon blemon festival, men ne faut chaket honkoued istor ispecial iwerzon an anternoz. Juste war, Anton Burel, gezo genar, peus goit, peus or groniken de kinig diam, di war ben stad politikel voman. Ja, setu arzun tremene doa an ol strolegechou deus broioù keltieg forum kelt roazon, an ol oaze oaket. Unan avanke hag unan abouez ran bro neus aonet kalz bro garourien un breiz iwerzon an antronoz. Anved a c'hwer gontelez okupek gant a republikanet. Vese nantekan unan varnugen deus darn deus an nors l'er ma war mu an hiver a drevidien breizveriz protestant zo chomet dindan beli ar sozon. L'er ma oa ar mu an hiver pugur abaoe daouvlo a peptraz o chinchet, Gumuniez ar vroadelourien republikan katolik zo deud ave an niverusor vid ar gumuniez lealour rouelour protestant. Blam daze o ai ar stroad republikan Sinn Féin e pen an dilena degou randvro e parlament stormont ar blat remenet. Ar Sinn Féin oa tu politikel a provisional IRA lu republikan iwerzonat, me deude d'ave an strolad zo bremañ en tu klei social-démocrate la kom. Neus ket a gouarnamant c'hoaz pugur e nar al lealourien kemer pers, pezo eo redi, blam da emgleo gwener ar groaz, Michel O'Neill zo e pen ar Sinn Féin en nors zo sanset be an prezidante zag e vije a bazen gentan va end an unaniez. Ma vefeke kavet un emgleo e vo red voti endro e pen kentan daouvil pevar varnugen. Or hortoz an emgleo pe an dilena degou neve e ya varok astrolad republikan e mizmen eus gounehet ar Sinn Féin kant pevar dilena da pevar ugen en dilena degou lerel de la rede nao dilena da tregon ouspen vid a vech tremenet pezo kalz gant ouspen tregon dregant deus ar mouechou in ai e pen 16 dregant ouspen vid lealourien an diupi gallout a rafe a republikanet oza referendum vid unani an eneezen ar blavejou a zeu an aloket ar gouarnamant soz naha a referendum vel e broskos puger ebe lake ba emgleo peur gwener ar groaz. Bremañ ar goulenn neke daoust a gañvo unanet bro iwerzon met pegoulz a peseut unaniez. Kudennou pennan giz a logeiz ar servijou publik a kreskoust ar vuez zo deud d'ave an sujedou pennan an iwerzoniz pe vijen katolik pe protestant benefin. Dioren ar Sinn Féin a seblant be an blam do respond ar goulenouze kentor vid trewal. Neke gounet vid a re a felde unani bro iwerzon men man ara var an tumat me meustra. Merci d'ar Anton. A ben tuchant vo dizar nabaden, me just e rok chilamp vel bande kronik enora molak. Tchen diviz, ren diviz oe gweit di djuener ba en orion evit deiz tutan am vod ar geltet. Bodet oe ar bern tud douar war bed kelt heno. En oz ouest, Rosenmilin. Komzet oe dor micro enora. Iam ben orian ave de pen commence vo d'ar geltet. Tu chantech Rosenmilin bekonz genor aziar o idanteler hag ezo mesklet gede ir bochat elfen ev disanval per neuratche idanteler yeu me un idanteler gede ir bochat elfen ev disanval hag iwer bon meneget zo bet daudra meus kavet interesus oe de gomanstout ur feusant de veajang a de vo dijor d'ur beut d'hashtag relevé ur seurt bout d'un elfen avait compris une tameuse ur pobl kelt. Ya peguir un dra a zo boutin dan ol poblou
minorelezet, an ekenemeken ar poblo keltiek eo ar fet pa vezer ur minorelez e renker deski sevenadur a yez a real. Setu renker beha digor hag andrei a ben ar fin a zo urgence. Me me sonj beha bet gread an aoudegaz gantud deus an Island. An Island zo ur vo a zo bihan tout hag an noldud an avez an eno a gomz teir peder pemiez hag avez digor var ar bet peguir e komzon ur yez an eveske komzet gant ur bern tudal e rankont deski yez o a real hag evezon un tammat digoret tor eget. Pa vez gwelet ar re a goze saozneg egiz ar zaozon per an Amerikanet ar re ar bet a bez a goze o yez. Setu ne zanton ket kemen an ezoum da zeski yez o a real adreze da zeski sevenadur idantelez a real ye. Setu poene dizar an abad an tchat d'ar film da ger. A goude hut miet petavo greit na hinwes festival. Mon riet da dansal pe da velet zonadego benak. Bah de Zansal va ke Breiz vid son adeg Dixit vel just. Ja, vel just. Pas ban eo en tavarn a roe morvan fait le costume de film. Talisk vo ison meuiei de chelevet ote surwal hein de chelevet o mod cosmique galactique ir festival off. Festival of Axo bon davarn. Madame surwal. Ja, dam surwal. A vi Morgan Asteren peut riet goude Goude passage. Ja. Damzon vin en davarn ie a roe morvan vid mod cosmique a de welou de mignonezet eno. Ja, marteze Talisk kive, evel just baneo vo baneo. Il y a deux events baneo en temps. Il veut tout hein, le que David demi ou ça. Presqueville. QG Festival zo. Ben erroez vo strola de kerbedik genimp ba davern a roe morvan, just war. Ani lahada tcheno gant un ton deus ur strola Dixit vel just. Renvede 7 entre vous les jeunes filles. Tcheno. Tcheno da ben erroez. Merci. Kenavo. C'est entre vous, mes jeunes filles, c'est entre vous, mes jeunes